درود میگویم با شما تماشاگران عزیز تلویزیون سیاحی و هنرهای مردمی. نشر نوبتی برنامه تحلیلی بازرس را از ناحیه شهر نو پیشنهاد شما می‌نماییم. در برنامه ما را همراهی می‌کنند نماینده از کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان کامران ظفرزاده و نماینده از میلیسیای سیاحی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان لتنانت کلانی میلیسیا مظفر مولونوف. شما نیز بینندگان عزیز طول برنامه ما را همراه باشید. می‌رویم. همین طور ما جانب مرکز ناحیه شهر نو راه پیش گرفتیم. ناحیه شهر نو چون منطقه سیاحت بود دیدنی تاجیکستان میانی سیاحان خیلی مشهور است. در قراتاغ که قسما به حدود ناحیه داخل می شود برای سیاحت های اکولوژی، کوهی و کوهنوردی، آبی و قایقرانی، طبابتی و سالمگردانی و شکار موافق می باشد. مخصوصاً منطقه های سیاحی پشت میانه، حکیمی، لبیجای، خواجه حسن، تخت سلیمان، کوههای آوازدار تیموردره، پریان، جوازک و چشمه ماهیانی خوجی علاقه دل هزارها نفر سیاحان داخلی و خارجی را تسخیر نمودند و مدام راه دره قراتاغ از رفت و آمد سیاحان و استراحت کنندگان پر است. ناحیه شهر نو یکی از منطقه های سیاحی به شمار می رود که یکی از منطقه های آن کلهای پریان، جوزک و تیموردره می باشد که میانی نه تنها ساکنان بلکه سیاحان خارجی شهرت زیاد پیدا کرده است. ما نیز به همین خاطر در نشر نوبتی برنامه ناحیه شهر نو را انتخاب کردیم تا ببینیم هر یک نفر سیاح و استراحت کننده که به ناحیه شهر نو تشریف می‌آورد با کدام سطح خدمت رسانی پذیرفته شده برای استراحت و فراغت اینجا کدام انفراساخت‌های سیاحی مهیا گردیده است. در آمدن زمان به حدود ناحیه شهر نو از زمین‌های هموار و وسیع کشت معلوم شد که یکی از ساحه‌های اساسی پیشرفت ناحیه ساحه کشاورزی میباشد که حالا چنان مشاهده می‌شود تمام زمین‌های اطراف مرکز ناحیه در گردش کشاورزی قرار داشته ثمرناک استفاده کرده می‌شوند و امکانات‌های ناحیه شهر نو در سمت براه ماندن و رشد بخشیدن اگراتوریسم نیز بسیار هم مساعد میباشد. هر یک نفر مهمانی که به ناحیه شهر نو می آید و یا به دره قراتاغ و شهر ترسونزاده می رود پس حتما که از این چهارراه‌های مرکز ناحیه شهر نو خواهد گذشت. همزمان راه مذکور اهمیت ترانزیتی نیز دارد زیرا آن جمهوری تاجیکستان را با کشور همسایه جمهوری ازبکستان می پیوندد. مرکز گردش چهارراه را این نایشجات مانیتور کلان ترغیباتی و پرچم‌های شفاف راه زیب می‌دهند و هر یک نفر مهمان و سیاحی که از این راه می‌گذرد علاقه با یک دیدن آن با آبادی و زیبایی ناحیه بها خواهد داد. از سببی که این گردشگاه از هر جهت پر اهمیت میباشد خواستیم برنامه را از همین منطقه آغاز نماییم زیرا در این برابر اطراف چهارراه را بازار و مرکزهای سودا، آشخانه و گلباغ و دیگر انفراساختور خدمت رسانی احاطه کردند. ما در نوبت اول همراه با نمایندگان از کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، میلیسیای سیاحی وزارت کارهای داخلی و شعبه حفظ محیط زیست ناحیه شهر نو از بازار مرکزی ناحیه دیدن کردیم. در واقع هرچند یکی از مشکلات چشمرس برخی از بازارهای جمهوری این تنبشوی نقلیات، بی‌ترتیبی و غرم پرتاب‌ها باشد، در بازار مرکزی ناحیه شهر نو نسبتاً کمتر این کمبودی‌ها به مشاهده رسید. باعث تاکید است که در بازار مرکزی تنظیم ترتیب راسته فروشگاه‌ها، برآوردن پرتاب راهرو و جویبار و جایگیر نمودن قوطی‌های پرتاب در داخل و نزد بازار اصلاح می‌خواهد. از احتمال دور نیست که نبودن قوطی‌های پرتاب در اینجا باعث به تعطیل پرتاب تبدیل یافتن توبک ارچه‌ها گردیده باشد، هرچند در تنشان نوشتجات با تازگی رعایت نماید هم باشد. وقتی ما وارد بازار مرکز شهر نو وارد شدیم در آنجا بعضی از کمبودی‌ها آشکار گردید. حالت بازار مرکزی ناحیه شهر نو قناعت بخش حسابیده شد. یکی از کمبودی‌های دیگری که ما مشاهده کردیم در نزد بازار، در نزد نقطه‌های سودای خدمت رسانی قوطی‌های پرتاب نبودند. قوطی‌های پرتاب در نزد هر یک مرکزهای سودا اگر می بود بسیار خوب میشد.
بسیار خوب است که در راه‌های اساسی و دیگر راه کوچه‌های ناحیه شهر نو تنبشوی نقلیات به چشم نمی‌رسد که سببش شاید کم بودن مقدار نقلیات و یا معلومگری آن است که مسئولین نسبت به این مسئله بی‌پروا نیستند. سپس ما از یک چند مرکزهای سودا و آشخانه‌های چهارراهه مرکزی ناحیه دیدن کردیم. طبعا معلوم است داشتن مهمانخانه، طربخانه، آشخانه، چایخانه، باغ فرهنگ و فراغتی، نقطه فروش ارمغان‌های ملی و رسته‌های هنرهای مردمی چی در مرکز و چی در گرد و گوشه شهر ناحیه ضرور است، بخصوص اگر آن همچون منطقه آوازدار سیاحی ورد زبان مهمانان و سیاحان گردیده باشد. شهر نو ناحیه است که علاقه میان سیاحان با طبیعت ناتکرار و منظره‌های دلفریب معرفی گردیده است و اکنون وقتی آن است که توجه آنها را به ناحیه توسط انفراساختور ارزاننده خدمت‌رسانی ساحت جلب ساخت. نبودن مهمانخانه در مرکز ناحیه ما را حیران نمود. تنها به ما از شعبه معماری ناحیه اطلاع دادند که جهت تطبیق عملی استراتژی رشد سیاحی در جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 روبروی بازار مرکزی ناحیه ساختمان مهمانخانه ناحیوی آغاز گردیده. در نظر است که تا 35 سالگی استقلالیت دولتی آن ساخته به استفاده داده شود. همزمان جهت تأسیس نقطه فروش ارمغان‌های ملی و رسته‌های هنرهای مردمی در داخل و نزد بازار از طرف مسئولین چاره‌های دخلدار اندیشیده شده ایستاده است. جهت تامین انفراساختورهای ضروری برای چی سیاحان داخلی و چی سیاحان خارجی روز تا روز در ناحیه شرایط‌های خوب فراهم آورده شده است. از جمله در دایره تجلیل 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در مرکز ناحیه و در دیگر جماعت‌های دهات ناحیه زیاده از 25 کیلومتر راه‌ها منفرش کرده شد که من فکر می‌کنم برای رفت و آمد سیاحان داخلی و خارجی یک شرایط خوب هم فراهم آوردیم و همزمان در ناحیه شهر نو ساختمان مرکزهای سودای خدمت‌رسانی زمانوی مهمانخانه‌ها ادامه دارند. اینچنین باید خیال نمایم که جهت اجرای دستور سپارش‌های حکومت جمهوری تاجیکستان عاید تشکیل نمودن رسته‌های هنرهای مردمی و دکان و مغازه‌های فروش ارمغان‌ها و محصولات‌های هنرهای مردمی عین زمان مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه شهر نو کاربری نموده است. خیلی که در به همگان معلوم است در ناحیه شهر نو هنرمندان چیره‌دست خیلی زیاد هستند و به همین خاطر به خاطر دستگیری هنرمندان مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه شهر نو در یکجایگی با صاحبکاران و صاحب ملکان بازارها کاربری نموده است و در روزهای نزدیک در مرکز ناحیه 4 دکان فروش رسته‌های هنرهای مردمی تشکیل کرده می‌شوند و ما قول می‌دهیم که دستور سپارش‌های حکومت جمهوری تاجیکستان وابسته به تشکیل رسته‌های هنرهای مردمی و دیگر و دکان‌های فروش هنرهای مردمی سر وقت و با صفت اجرا می‌کنیم. طور به همگان معلوم است در قراتاق یکی از منطقه‌های سیاحی زیبا منظر به حساب رفته، قسمی آن در ناحیه شهر نو نیز جایگیر است و با همین خاطر با مقصد جلب بیشتر سیاحان داخلی و خارجی خب عین زمان ساختمان انفراساختورهای ضروری برای جلب سیاحان داخلی و خارجی ساختمان آنها ادامه دارند و بعد ساخته به استفاده دادن این انشاءات ها تشریف سیاحان داخلی و خارجی من فکر میکنم به ناحیه شهر نو باز هم بهتر میگردد. در ادامه رید مشترک همراه نمایندگان از کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، میلیسیای سیاحی وزارت کارهای داخلی و شعبه حفظ محیط زیست ناحیه شهر نو ما از گلباغ استاد میرزا ترسونزاده دیدن کردیم. گلباغ مذکور یک گوشه چهارراهه مرکزی شهر نو را زیب داده گرد و اطرافش را خیلی تازه و آباد دریافتیم. گلباغ تازه و آزاده، نشستگاه‌های زمانوی، گل‌های رنگارنگ کنار راهروهای سفالک پوش، مجسمه خوشنمای استاد میرزا ترسونزاده در مرکز واقعا هم طبع هر یک نفر بیننده را بالیده می‌گرداند. اما باز هم این فواره‌های داخل گلباغ که آب افلاس و لایزیر کردهشان از فعال نبودنشان درک می‌دهد، حسن گلباغ تازه و آباد را کاسته گردانیده است. خوب می بود که مسئولین گلباغ مذکور به این کمبودی‌های جزئی موجوده گلباغ اهمیت خاص ظاهر می‌کردند.
зеро гулбоғи мазкур дар шафати роҳи дараи Қаратоғ ҷойгир буда ҳар як нафаре ки аз ин роҳ гузар мекунад ин камбудиҳо барояш чашм расанд. махсусан парчамҳои рангпаридаи атроф, овезаҳои тарғиботӣ даридаву шикаста ва чароғпояҳо эҳтиёҷ ба таваҷҷӯҳу азнавсозӣ доранд. бисёр хуб аст ки дар дохил ва атрофи гулбоғ хотиҳои партоб бо навиштаҷот ҷойгир карда шудааст ва кӯчаҳои ин минтақа нисбатан тозатаранд ки аз масъулиятшиносии масъулон дарак медиҳад. аз мушкилоти дигари табхиракунанда ки аз таваҷҷӯҳи масъулин дур мондааст, ин партоби ҷамъшуда дар канали шафати гулбоғи мазкур мебошад ки ҳамчун манбаи асосии оби нӯшокию сероб кардани заминҳои корами ноҳия истифода карда мешавад. тоҷикистон ҳамчун давлати ташаббускор дар соҳаи об мебошад ва зарур аст ки пайи дастгирии иқдомҳои башардӯстонаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ тозагии ин унсури ҳастӣ, ҳаёт ва поксозро чун гаҳвараки чашм ҳифз намоем. чунин мушоҳида кардем, он ҷое ки қуттии партоб бошад пас хеле тозатар аст аз он ҷое ки қуттии партоб нест. дар баъзе аз кӯчаи роҳрав, ҷӯйбору шафати роҳҳо ва заминҳои бекорхобидаи маркази ноҳияи шаҳри нав бошад, шоҳиди чунин ҳолат шудем. дар ҳудуди ноҳия корҳои ободонии тозагӣ, инчунин гузарондани аксияи тозагии маҳал ва аксияи тозагии шоҳро ба нақша гирифта шуда, ҳар ҳафта рӯзҳои охири шанбе корҳои гузарондани аксияи тозагии маҳал ва соҳил гузаронда мешавад. дар асоси ин сокинони маҳалла ва инчунин корхонаи ташкилотҳои ҳудуди ноҳия якдилона иштирок варзиданд. дар ҳудуди ноҳия зиёда аз 80 адад қуттиҳои партовҷамъкунӣ дар назди корхонаи ташкилотҳо насб гардида, мунтазам муассисаи камлани ноҳия дар як ҳафта як маротиба рӯзҳои муайян гардида партовҳои ҳосилшударо ба ҳудуди партовгоҳи ноҳия бароварда мешавад. моҳи охир аз ҳудуди ноҳия зиёда аз 8 тон партовҳои ҳосил гардида дар партовгоҳи ноҳия бароварда шудааст. тавди мушоҳидаҳо нишон медиҳад ки ин ба талабот ҳозира шуда ҷавобгӯ нест. Не, мо дар оянда бо кӯшиш менамоем ки ҳамин қуттиҳои партовҷамъкуниро зиёда аз меъёри муқаррар гардида ба анҷом расонем. мо масъулони соҳаи ҳифзи муҳити ноҳияи шаҳрнав кӯшиш менамоем ки ба корҳои ободонии созандагӣ ва инчунин тозагии ҳудуди ноҳияро боз ҳам дар оянда ҷониб намоем. минбаъд роҳи худро ба маркази ноҳияи шаҳри нав идома дода, шоҳиди кӯча, обравҳои тозаю озода ва роҳҳои мумфарши тахту ҳамвор гардидем. ҳангоми дидан кардан аз кӯчаи асосӣ ё аз назди мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия мегузашта, шоҳиди обрави аз партоб роҳаш бандшуда гардидем ки обаш барои роҳ ҷорӣ мешавад. тавре аз мақомоти ноҳия ба мо хабар додан, чанд муддат аст ки бахши рушди сайёҳии ноҳия бинобар сабаби набудани мутахассис фаъолият надорад. шояд ҳамин бошад ки мо дар бораи имкониятҳои сайёҳии ноҳияи шаҳри нав, хатсайрҳои сайёҳии мавҷуда ва ҳамкорӣ бо ширкатҳои сайёҳии ватанӣ маълумоти пурра дастрас карда натавонистем. сипас мо аз боғи марказии фарҳангӣ фароғатӣ ба номи Исмоили Сомонии ноҳияи шаҳри нав дидан кардем. ҳарчанд боғи марказӣ аз берун бо як дидан дар назарамон хеле сарсабзу хурам намуда бошад ҳам, дохилаш даромада мо як қатор камбудиҳои ҷойдоштаро ошкор намудем ва ин ҳам бошад, баъзе аз минтақаҳои боғ сабзаҳояшон хушк шуданду сафолакҳои роҳравҳо ва бархе аз аттраксионҳо фарсуда. дар гӯшае бошад ғарами партоб хобида буду фаввораҳо корношоям гардиданд. яке аз чораҳои татбиқи босамари стратегияи рушди сайёҳӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 ин таъмиру азнавсозии инфраструктураи истироҳатӣ, фароғатӣ ва сайёҳӣ мебошад ки хонаназарӣ ҷиҳати иҷрои он ба рушди устуворонаи сайёҳӣ ва рақобатпазирӣ монеа эҷод мекунад.
албатта ҳар як нафар меҳмону сайёҳе ки ба боғи марказӣ ва умуман ҳудуди ноҳия ташриф меорад тозагиву ободӣ ва сатҳи хизматрасониро дида пеш аз ҳама ба фарҳангу таърихи мардуми тоҷик баҳо хоҳад дод. Бинобар ин ҳар як кӯчаю роҳрав бояд тозаю озода ва сарсабзу хуррам бошад то дар баробари ҷалби сайёҳон ба манзараҳои дилкашу дилфиреби минтақа инчунин муаррифгари фарҳангу маданияти баланди мардуми тоҷик гардад. тавре маълум шуд дар боғи мазкур ҳанӯз корҳои асосии сохтмонӣ ба анҷом нарасидаанд ва масъулини боғ хеле муддат аст барои ҷалби соҳибкорон ҷиҳати сармоягузорӣ дар обоёнии боғ талош доранд. мушкилоти асосӣ дар сатҳи зарурӣ ба роҳ намондани фаъолияти боғро масъули боғи фарҳанги фароғатӣ ба номи исмоили сомонӣ чунин баён намуд. дар ҳамин муассиса то қадри имкон шароитҳои хуб муҳайё карда истодаем. ҳоли иншооти нотамом аз муассисаи мо таслим гирифтаем ки дар ҳамин оянда бо ҳам ободу зеботар гардонем, хуррамтар гардонем. ҳатто манаҳози камбудиҳое ки дар боғ ҳастай, газонҳое ки алафҳои ороишӣ ҳамеша сабз намуди газон кошта буданд, ҳар ҳол 5 сол шуд ино кӯҳна гаштанд. мо бо таслим гирифтаем ки ба ҳамун сортҳои навш чӣ кунем, кишт кунем, балки дар алафҳои ороишӣ ҳамеша сабз бошад доимо. роҳравҳое ки кӯҳна шудагӣ аст мо таслим гирифтем, бо ҷалби ҳамин соҳибкорон ҳатто илтимос кардем аз мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ ки ба мо мусоидат кунанд, аз ҷониби андоз онҳоро озод кунанд, то он ки биёянд як моро дастгирӣ кунанд, ҳам барои нав кардани лампочкаҳо, чароғакҳо ва ҳам барои сафолакҳое ки мебинед фарсудашудагӣ шикастагӣ аст, чӣ дар пайкараи сомонӣ бошад, чӣ дар роҳравҳои ҳамин дохили боғ бошад, онҳо мусоидат мекунанд. таслим гирифтаанд ки мо то манами ҷашни истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон ки 9 сентябр баргузор мегардад, мо таслим гирифтаем ки ҳамин фарсудашудагиҳоро ҳамаша аз нав барқарор гардонем. ва ҳам ду насоси обкашӣ ки бар дохили фаввораи боғи Исмоили Сомонӣ мебошад, айни ҳол корношам шудааст. мо гарчанде ки 2-3 маротиба таъмир кардем, таслим гирифтаем ки онҳоро ба насосҳои нав ҳозиразамон мубаддал гардонем, бо ҳам фаввораҳои ранга кунем, лампочкаҳои диёдҳое ки ҳамин ранги сабзу сурхи гунавш медиҳад, мехоҳем хубтару зеботар гардонем, то оне ки дар шаб боз ҳам намои хубтар диҳад. қуттиҳои партовфардоӣ дар ҳозираш 8 адад дорем. мо ҳамина таслим гирифтаем ки то ҷашни истиқлолият ба 20 адад расонем. майдони парчам ва нишони миллӣ ҳамчун рамзҳои муқаддаси миллӣ ба маркази ноҳия ҳусни дигар зан намудааст. тозагиву ободӣ, гулгашту фаввораҳои зебои майдони парчам ва нишони давлатӣ маълумгари он аст ки мардуми индиёр хеле ватандӯст ҳастанд ва умед аст ки дар оянда боз ҳам барои ободу зебогардонӣ ва бартарафсозии мушкилоти ҷойдошта масъулин талош хоҳанд намуд. сохтмони муассисаҳои таълимиву истироҳатгоҳҳо, меҳмонхонаҳо, чойхонаҳо ва биноҳои баландошонаи истиқоматӣ гавоҳи ин аст. бо мақсади иҷрои фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи сазовор таҷлил намудани ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи шаҳри нав, нақша чорабиниҳои мақомоти иҷроия иборат аз 202 банд таҳия ва тасдиқ гардидааст ва бояд қайд намуд ки рафти амалишавии нақша чорабиниҳои мазкур зери назорати ҳамарӯзаи роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия ва бахши сохтмон ва меъмории ноҳия қарор дошта то ба имрӯз аз нақша чорабинӣ тасдиқ гардида аллакай 94 банди он иҷро гардааст ва дар боқимонда корҳои сохтмонӣ бо маром идома доранд ва мо кӯшиш мекунем ки иншоотҳои бо нақша гирифташударо дар муҳлатҳои муайян гарда бо сатҳу сифати баланд сохта мавриди истифодабарӣ қарор диҳем ва ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро бо натиҷаҳои назаррас пешвоз гирем. дар ноҳия ба истифодадиҳии 22 иншоот ба нақша гирифта шудааст. иншоотҳои мазкур аз ҷумла ба соҳаи маориф, хизматрасонӣ ва савдо рост меоянд.
роҳҳои дохили маркази ноҳия ҳарчанд дар ҳолати хуб қарор дошта бошанд ҳам роҳҳои дараи Қаратоғ ба таъмир эҳтиёҷ доранд. Дараи Қаратоғ ки яке аз минтақаҳои асосии сайёҳон мебошад, мо зарур донистем ки аз ин дараи овозадор низ дидан намоем. Роҳи мазкур пас аз ҳар 1 километр харобтар шуда дар ниҳоят сангфаршу хокӣ мегардад. истироҳатгоҳҳои атрофи дараи Қаратоғро низ ба тартиб даровардан зарур аст. вобаста ба ин соҳибмулкон вазифадоранд фаъолияташонро ҷонб намуда ба тозагии атрофи ҳудуди иншооти мавҷуда аҳамият диҳанд, зеро меҳмону сайёҳе ки ба ин ҷо ташриф меорад мехоҳад бо маблағи муайян бо беҳтарин шароиту хизматрасонӣ пазируфта шавад ва бо хотироти хуб баргардад. ҳамин тавр пас аз рейди муштарак бо намояндагони кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, милитсияи сайёҳӣ, вазорати корҳои дохилӣ ва шуъбаи ҳифзи муҳити зисти ноҳияи Шаҳринав чунин хулосаҳо бароварда шуда барои ислоҳашон тавсияҳо пешниҳод гардид. тавре мушоҳидаҳо нишон доданд, баъзе мушкилот ки буданд мо тавсияҳоро додем ҷиҳати бартараф сохтани камбудиҳои ҷой дошта. як пешниҳод менамоем ки агар дар ноҳияи Шаҳринав бахши сайёҳӣ фаъолият мекард, барои рушди соҳа бисёр хуб мешуд. чӣ тавре ки аз ҷониби мақомоти иҷроии давлатии ноҳияи Шаҳринав ба мо маълумот доданд, дар ноҳия сохтмони меҳмонхона аллакай оғоз гардида дар ин самт кору рафта истодааст. ҳамзамон як лоиҳаи омода сохтани гӯшаи фурӯши армуғонҳои миллӣ ба нақша гирифта шудааст ки то ҷашни 35-солагӣ ба истифода медиҳанд. аз сабаби оне ки ноҳияи Шаҳринав яке аз минтақаҳои асосии ҷалби таваҷҷӯҳи сайёҳон ба ҳисоб меравад. агар дар маркази ноҳия меҳмонхонаҳои нави замонавӣ, нуқтаи фурӯши армуғонҳои миллӣ ва растаи ҳунарҳои мардумӣ таъсис меёфт, барои манфиати рушди соҳа бисёр як саҳми арзанда мегузошт. ҳарчанд дастоварду пешравиҳои 10-солаи охири ноҳияи Шаҳринав хеле чашмбаст бошанд ҳам, чуноне ба мушоҳида расид, баъзе аз норасоиҳо ва бемасъулиятии баъзе аз сохторҳои дахлдори соҳа ҳамоно боқӣ мондааст. умедворем ки масъулони дахлдори соҳа баҳри дар амал татбиқ намудани стратегияи рушди сайёҳӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 ва амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи таъсис додани гурӯҳи кории ҷумҳуриявӣ барои рушди сайёҳӣ, ҳунарҳои мардумӣ ва ташкилу назорати корҳои ободониву кабудгузоркунӣ дар вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо, инчунин боз ҳам ободу зебогардонӣ, боло бурдани сатҳи хизматрасонӣ ва муҳайёсозии шароити қабули арзандаи сайёҳон чораҳои мушаххас андешида ноҳияи Шаҳринавро дар беҳтарин тарҳу шакли дилфиреби замонавию муосир ба ҷаҳониён муаррифӣ хоҳанд кард. биёндагони азиз, дар ҳамин ҷо нашри навбатии барномаи таҳлилии бозрас аз ноҳияи Шаҳринав ба поён мерасад. ёдовар мешавем ки мақсад аз таҳияи барнома на танқид, балки бедор намудани ҳисси масъулияти масъулони сохторҳои дахлдори соҳа ҷиҳати татбиқи амалии стратегияи рушди сайёҳӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 мебошад. бо умеди саломативу сарбаландӣ ва саодатмандии шумо бинандагони азиз, то барномаҳои оянда ҳамеша тарафдори ободониву созандагиҳо бошед.